hula-hulamu masuk ke gedung serbakunaon asahudul hami inganan nami alani amang baru kuliah kami mapartikiat di hamu asa tamu-tamu ma manomu mahamu di hami keluarga besar turnip dot parna ima hula-hulamuna sidak boti mahami amang baru mau lihat ya mak Di amuna amang pada nami Gabe amang gabe. nang masuk ma ula-ula nami tu pogu ni alaman on ba sabe kamu ma podang panomo-nomoni na upartu si mau lihat Kurang termulak kamu rodo hamid nama nabi-nabi aku. Boleh tema?
tutu di hamu pagwal nami. Nung atong ibig kami tutugon tak sobay asay sobay buru nami o kami kasaluhu rasa di ulah-ulana. Abang parkos nami. Gabi bang gabi. Naing sabi-sabi on nami paboron nami on asaw pasatami pasu-pasu siat di bata huakka buru nami on. Asang dia bakti nangi barbine kaya bata di bata. Sa isi pasahat sa luhut aka pasu-pasu na siya kami raja di ulah-ulana ala dungi salo kami siat Tuhani. Ala ni parkos nami. Gabi bang gabi. Ata ni si dua-dua do namadok hariara do tutubonana hariara do nang bulung na. Gabi amana, gabi do nang buru. Matutu. Ala ni parkosi nami. Gabi, gabi. Sabi-sabi hami karatan paboron nami on. Bay mamang godang na ho parkosi. Gabi magabi.
pargosi nami. Nungay sabi-sabi kami ang kaburo nami. Asasongon hata ni si tua-tua na madok. Eme si tabatua partingo man si borok. Debataba na martua. Sude mahami di paroro. Gabe, gabe. Ay nila ang nakalabog may paridian. Hudia perajan pamuron nami mangula. Tong-tong madapot ang parsaudian. Matutu. Abang pargosi nami. Gabi jalan orang sama. Ala nung asipul kami. Jalan nung tabi-tabi kami ang kaburo nami. Bahay mamang sa solo sahat kumiyan di Baktigaras. Nung sahat di Batami tuan di Bulaunon. Sahat mahasuhutong kami. Uhut upan orang. Matutu. Bahay mamang kontak kata. Gabi.